Muligerere tumurekera boigensemeri ya keroka obasoko no mutinde ni gone kiwasa litukulia lero hejama ikaje gari ya ambulance yare komnyokia egari ya matatu igoti bakarabu no munyanyimbo yomo ni gari gutumeke gari yo aseganga yo kunyara wekeranyo bokori bwabara igentokera kunyara gustoma chipigipigi sensemeyo na koira abantu guteguro chinkoma emergency ya keroka unatokumanyigwa no mulike tomirdada momanyi Okorobekana nigo kwene kigwa imeyo mochokeroka engakyo mubasukano ene kigwa ase gari ya matatu ya tuoma chipigipigi echo chalenge stage yabo mbarabare ne para egentokerera omorundi abwe gari yo konyora chingoma egati ya bande aya nigo ene kigwa ekero egari ya ambulance yalenge komnyokya egari yo egentokerera omubasukano yo Korengana bana boda boda kurensenseme yoni goba chanera egekorekyo ase omo deputy pace commander arenge gotumeka ambulance komnyokia egari yo egento baine kyabuna obeirega gokora igo ase egekabono twaje korra ambulance ko rogoro etangene ko eganere ata yalenge bosibwae kurkuyungi gatangene bosio dale kuminyoka sana bono abana ko afokere kutumande kidogo iga ambulance ya kangi igala liana cha ndrogoro ambulance ya tamata sipujenge ya bade bya munye tumata ali abantu bayitumba umya sana kuri alero ko kuliga ambulance yidi mitwanyara musigala no alime no musigala ali kuminyoka kwa twansi kweboli ambulance yi ngende tangani ambulance ke kukwenda kubukuli abantu abarwaire ose ebugoli asichi accident ya beire eyiri ko somubere bono etwa kumisana tukuli ara konyawalanga ebugoli mo deputy pace okeroka Mudebiti kesi okeroko utusumbuire kurumaga matuka mangi sana. Ngendo ya kolekana keroka ma tuntwanya korara. Kuya bara pire kumuki baroire gekomnyokie gari ya piria. Yacha gutotwa maso tumogete to kuligari chibesi cheito. Bantu abatatu na inuchintere ba chi conductor abanyene chigari. Mwale gocha ni mo kubata siwege keiga morenga kimoko reko ereteri biyana yare gutukana babiri bali kasegari ye. Olembe to choko abantu bali cho kubo spiwoni yimambi. Ni gobono basaba eserikali gosana nyana kugayana engane yo. Twali ngosaba eserikali esoime ebugatigende ya keroka tonyoro bwene bwito abantu mbomyete komandar bolu kutegali motareme ne umyete biye bono ngojo troste debi biso koro ninto ko na koro ono ga twande ngire basino stokor na stokogen Omo DCC wenseme yo Stella Wanyela nigo aikirana senseme yo ase agikelia egekore ekyo. Hilo limefanyika hapa asubuhi ya leo. Kwa wale wameumia tunasema pole na tunawaombea afueni haraka. Tuwe watu wa amani. Tunajua malalamishi yenu yamefika na tunaenda kuyashughulikia. Na yale kwamba mmesema kuna watu wameshikwa leo, tunataka tujue ni akina nani, nitafika pale station watoke. Sawa sawa. Nigo aine kiabuna egekore kiongeligo cha kwene kigwalinde asagania abana inchabo kwene kia omorembe enga kiengane yo egendete kugayanwa ase okorenta lichibu likeranu. Mambo ya ambulance kutumika kufukuza magari hivyo sio vizuri, na hiyo ni jambo tunaenda kutatua leo kama security team. Mambo ya roadblock tuko hapa na OCPD roadblock ya usiku. Roadblock haimaanishi ni ya kunyanyasa watu. Na nyinyi pia mkuwe watu wa kuchunga amani na mkuwe watu wa kuangalia mambo ya security na mkuwe watu wa kufuata sheria. Sawa sawa? Tusiseme ati sheria inachunga side moja inanyanyasa ingine. Hii sheria ni msumeno. Inakata mbele na nyuma. Na mkuwe watulivu kwa sababu tuko tunaharibu uchumi ya nchi yetu, hata uchumi ya Keroka. Tukiendelea kufunga barabara. Kuripotania Egetaseni Kiandizi TV, ile Italiane Mildred Momanyi.